Ćao drugari, dobrodošli u čudesan svet programiranja. Ovdje je s vama nešto sam čuo. Ma nije ništa, učinilo mi se. Sad sam sigurno nešto čuo. Šta bi to moglo da bude? Ma nemam pojma. Uhvatio sam te. Ćao drugari, dobrodošli u novu epizodu. Ovo je 7. epizoda. Svi se sećate ovog koda. Ovog ovdje koda. To je kod iz prošle epizode gdje se M-bot ponašao kao pravi policijski auto. A sada ćemo malo da ga izmenimo. M-bot bi trebalo da kad je upaljeno svetlo da stoji, da se ne mrda, a kada nije izložen svetlo ili je ugašeno svetlo, on bi trebalo da se ponaša kao policijski auto. Treba će nam petlja, to jest ne petlja nego if, ako je i da ima u suprotnosti, to jest inače, zato što će trebati da radi dve radnje, jer kad je upaljeno svetlo ili je izložen svetlu, onda treba da miruje, a kada je ugašeno svetlo ili nije izložen svetlu, on treba da se ponaša kao policijski auto. Evo, onda treba će nam senzor svetla da bi proveravali da li je M-bot izložen svetlu ili nije. Sad, ako je 150, to je senzor svetla manji od 150, on treba da se ponaša kao policijski auto. Sada to ćemo staviti u petlju, beskonačnu petlju, zato što on mora sve vreme da se ponaša kao policijski auto dok ne upalimo svetlo. Sad onda ovo ćemo prebaciti ovdje i staviti, ako nije izložen svetlu, da se ponaša kao policijski auto. Na početku ćemo staviti ovu brzinu. Sklonit ćemo ovaj drugi program i smanjiti dužine nota da bi mu ubrzali reflekse, kako bih rekao. I ako mu smanjimo to jest dužinu izvođenja nota ili tonova, on će brže nego pre da stane kada se upali svetlo. Smanjili smo ono sa četvrtine na osminu note i smanjili smo sa pola note na četvrtinu note. Sad stavit ćemo
diode da nasvetle, da nasvetle uopšte, zato što će to verovatno da mu utiče na proveru svetla. Ako su uključene, možda on će verovatno da misli da ima svetla i neće da radi ništa. Iako je možda ugašeno svetlo. Sad da pređemo, ako je senzor svetla veći od 150, to znači da je izložen svetlu. Da pređemo na to. Tu ne treba da radi ništa i tu ćemo samo da smanjimo njegov motor, to je da ga postavimo, brzinu motora da postavimo na 0. Ovdje ćemo početirati i postaviti motor 1 i motor 2 na 0. Tako se on neće uopšte kretati. Sada ćemo da spojimo ovdje. I to bi trebalo da bude to. Hajde sada da vidimo kako sad ovo radi. Pošto je izložen svetlo, on se neće pokretati. Senzori su mu sa gornje strane. Ako pokrijem senzore svetla rukom, on će se pokrenuti. Hajde sad to da vidimo. Pošto sam stavio na senzore svetla postavio na 150, dovoljna je i senka da bi se pokrenuo. Vidjeli smo kako se M-bot kreće u krug, hajde sada da ga nateramo da se kreće u kvadrat. M-bot bi trebalo da se kreće kao ovdje panda. Ovdje startujemo program na zastavicu i ovdje crta pravi stranicu od 100 piksela. Onda rotira se i to ponavlja 4 puta. Sada ćemo to isto da uradimo samo sa M-botom. Započet ćemo program. Onda ćemo uzeti motore. Uzet ćemo petlju i stavit ćemo da ponavlja 4, zato što će da crta 4 stranice kod kvadrata. Odmah ću postavljanje motora duplirati i na kraju ću ih postaviti na 0. Onda da bi se M-bot kretao pravolinijski, oba motora treba da postavimo na istu brzinu, to će biti 100. Vreme čekanja ćemo staviti na 3. Kada dođe do temena kvadrata, treba da se zarotira, tako što ćemo prvi točak postaviti na 100, brzinu 100, a drugi ostaviti na 0. Onda dužinu, to je vreme rotiranja ćemo staviti na 1,5.
I sad da vidimo kako to radi. Vidimo da li se M-bot kreće po zamišljenom kvadratu. Dužina prvog čekanja određuje dužinu stranice kretanja M-bota. Dužina drugog čekanja određuje ugao. Ako je ugao veći od 90 stepeni, drugo čekanje treba smanjiti. Ako je ugao manji od 90 stepeni, drugo čekanje treba povećati. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidjeli smo kako rade svetlosni senzori i vidjeli smo kako se M-bot kreće, naterali smo M-bota da se kreće u kvadrat. Šerujte, lajkujte i obavezno se subscribeujte na moj kanal kako bi dobili informacije kada izađe moj novi video. Ćao!